sakop di kami ni Sir Rod, pagkita, pamati, ngan pag-aram, dinhi, haaton leksyon para ha, Science 3. Maupay na adlaw ha iyo mga bata. Ako, Teacher LJ. Yan na, aadi na kita han aton ikaupat nga leksyon, ha ikatulong nga quarter, ha Science 3. Aton nahibaruan, ha nakalabay nga leksyon, ang gamit hiton hit o kapaso ha aton kalibungan. Ini importante ha aton adlaw-adlaw nga panginabuhi, sugad hiton paggamit hin appliances, kapaso tikang ha adlaw nga kinahanglanon han tawo, mga tanom, ngan hayop. An electricity o kuryente in usa nga porma hin enerhiya. Ang mga butang nakiwa o nagbabag-o tungod iton kuryente nga adahaira. Kaurugan nga mga naimbentohan teknolohiya hing gagamitan hin kuryente. Ang moderno nga panginabuhi mas nadepende na ha kuryente. Ini nga leksyon, masentro han mga gamit han kuryente ha aton panimalay ngan ha iba pa nga lugar. Andaman niyo ikaduha nga module ngan lapis o ballpen. Andam na ba ka mo mga bata? Maupay kun sugad. May ada ko igpapakita nga mga butang. Igpakita ang thumbs up kun ang butang na gamit hin kuryente. Ngan thumbs down kun diri. Shahan, rice cooker. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Ikaduha, electric kettle. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Ikatulo, drum. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down. Ikaupat, TV. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Ikalima, lampara. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down. An electricity o kuryente in usa nga porma hin enerhiya pareho hitlamrag, tunog, ngan kapaso. Ang mga butang nakiwa o nagbabag-o tungod hiton kuryente nga adahaira. Damo ha mga naimbento han teknolohiya ang gingagamitan hin kuryente. An aton moderno nga panginabuhi na depende ha kuryente. Kun waray kuryente, kaurugan nga mga butang nga aton ginggagamit ha adlaw-adlaw diri maandar. Yan na, aton mahibabaruan ang magkadurudilain nga gamit hiton kuryente, pinaagi hiton adventure ni Teacher Jenny. Aadi ako hitbuhatan hitliya ko to para ipakita ha iyo ang surok hit aton kuryente ha aton panimalay ngan ha iba-iba pa nga mga lugar. May ada linya han mga kuryente nga amo ang nagsusupply para magkamay ada kita koneksyon ha aton tagsa-tagsa nga mga panimalay. May ada magkadurudilain nga butang nga nagamit hing kuryente sugad han telebisyon, rice cooker, electric fan, oven, ngan aton mga suga. Maaram ba kamo nga gimbag-o hang kuryente an panadlaw-adlaw nga panginabuhihan nga tanan? Kaurugan nga appliances sa balay ginagamitan hing kuryente. Ang kuryente ang nagpapalaga hang bombilya, washing machine, yan iba pa nga mga appliances. Ang computer, radyo, ngan telebisyon, nagahatag hin mga impormasyon, ngan mga pasalida, nga tuhan aton tagsa-tagsa nga mga panimalay. Ngan ang kuryente, ang nagpapalagahan mga suga karsada, nga nagpapaandarhin mga dagko nga makina ha pabrika para matrabaho an ira mga trabahoon. Wow! Karisyohan adventure ni Teacher Jenny. Damo naton nahibaruan, han gamit hiton kuryente.
Maaram ba kamo nga hi Benjamin Franklin an usa ka mga scientist nga nag-aram han electricity o kuryente? Iya ginadman kung ang kuryente ng kidlat magparehos. Pero ano man ang eksperimento nga iya ginbuhat? Nang hunang-hunaan na hiya, tunaan niya para makaharani hadampog para humarani ang kidlat. Iya na hunahunaan ang pagpalupad han banog-banog. Ngan naging marilampuson man gud ini nga iya eksperimento. Tungod hini, iya nasabtan nga ang kidlat ngan kuryente parehas langayan. Maaram ba kamo nga para dumalagan it kuryente, manginginahanglan ini hingin tatawag nga mga conductors sugad hiton mga metal? Ang mga wires ha aton mga panimalay, ingin ko komponer hin metal nga butang. Parehos hit copper wire, kay maupay man gud ini nga conductor hin kuryente. Maaram ba kamo nga bisan halawas han mga tawo, may aday niya kalugaringon bersyon hin kuryente. Ini hin mahitungod han mga metal nga element nga adi aton lawas. Ini nga kuryente halawas, importante ini ha pagpump han aton kasing-kasing. Ini ngan iba pa, an importante nga ginbubuhat han kuryente ha aton lawas. Maaram ba kamo nga may ada klase hin isda ha tubig dagat nga may ada kapas makahimuhin kalugaringon kuryente? Ini nga isda, ingin tatawag nga electric eel. Gingaranan inihiya, mahitungod han natural nga paghimo niya, hin kuryente. Pero, kay ano daw la may ada kuryente an iya lawas? An cells an lawas hini, ingin ko komponer hin 80% hin electrolytes. Sadang, para makahimo hin kuryente. Iya ini gingagamit nga iya kuryente kung may daniya gindadakop nga prey o kung may adaliwat niya predator. Maaram ba kamo nga it electric eel may kapas magbuliw hin 500 ka boltahe hin kuryente? It kakusgon hini para parehos hit boltahe hit usa nga baterya. Aton nahibaruan nga damo ang gamit han kuryente. Ang kuryente ginagamit paghimo hinlamrag, kapaso, kiwa ngan tunog. Ang mga butang nga kinahanglan hin kuryente para umandar gintatawag nga electrical devices. Ang mga computers, music players, television sets, ngan cellphones, inanginahanglan hin kuryente para umandar ngan makahataga aton hin kalipayan. Kuryente liwat ang nagpapaandar han mga electric fan ngan air conditioner para kita umabat hinagpot. Ang kuryente, importante han aton mga panimalay ngan iba pa nga lugar para mahimo an aton mga panadlaw-adlaw nga mga buruhaton. Paklia ang pahina 27 hiton modyul. Basaha ang mga ngaran han butang. Pilia ha sulod han kahon ang mga butang nga nagamit hin kuryente para umandar. Hair blower, electric fan, paypay, bisikleta, bola, oven, sunglasses, telebisyon, flower vase, rice cooker, ngan pitsil. Ang sakto nga baton, hair blower, electric fan, oven, telebisyon, ngan rice cooker. Nakuha ba niyo ang eksakto nga baton? Magkarit ka mga bata. Yana, igpakita ang imo ginadman. Hapahina 29, hiton module, paglista hin 5 nga butang nga makikitan ha iyo balay
nga nagamit hin kuryente. Igsurat an imo baton, hasulod han web. Parahan kadugangan nga buruhaton, bato na an pahina 30, basahan ang lidungi an eksakto nga baton. Nag-enjoy ba kamuyanahan aton pag-aram? Salamat niyo oras. Dinhi nagtatapos an aton ikaupat nga leksyon, ha Module 2, ha Science 3. Ako otro, hi Teacher LJ. Ako otro, hi Teacher Jenny. Ngan ako, hi Teacher J. Ngan ini, Antak TV. Tatak-takloban. Parahan waray nun nga kabataan.